Treći tematski program Noći duhovnosti koje tradicionalno priređuje Sejfullah, a Sejfullah je u stvari otvorio jednu novu scenu u našem gradu na Potovu ispred Konjičke ćuprije prije Boga mi 6-7 godina, gdje smo odlučili se da povodom Noći želja Lejletul Kadr počnemo sa jednim programom koji će se zvati Čekajući Lejletul Kadr uz Konjičku ćupriju. I onda smo odlučili da koncipiramo program pod nazivom Noći duhovnosti. Nastavljali smo u proteklim godinama te tematske večeri i u saradnji sa našim prijateljima iz Sjedinjenih Američkih Država. Ne znam koliko ste pratili, ali uz nas su ovdje bili članovi i članice Village Harmonia. Riječ je o ansamblu u kojem participiraju članovi i članice iz 30 država Sjedinjenih Američkih Država. Oni su uglavnom sa sjedištem u Vermontu, a vodi ih etnomuzikologinja Mary Jones, koja je inspirisana višeglasjem naroda Bosne i Hercegovine i etnomuzikološkim oblicima na Balkanu. Doktorirala je upravo tu oblast i istraživala je sve ljepote te harmoničnih zvukova u višeglasju, u različitim tradicijama islama, judaizma, katoličanstva i pravoslavlja. Imali smo priliku da sa njima surađujemo i ovdje priređujemo i koncerte, a ove godine smo morali povodom Noći Lejletul Kadr, zahvaljujući našem Vanji Alikadiću i Dadi Maciću i Zejdu Šoti, prirediti zajednički program online. Zatim smo imali online rehearsal, jednu radionicu pod nazivom Salavat, gdje je korepetitor bio voditelj Gora Sejfullah Muamer Čukle, zajedno sa kolegicom iz vokalnog ansambla Bugojno, Samirom i našim prijateljima iz SAD-a i određenim još vokalistima i profesorima iz Evrope. To je onako bilo također prelijepo iskustvo, ali hvala dragom Bogu, vratili smo se live, uživo ovdje. Vratili smo se na koncert Sejfullah i prijatelji, zahvaljujući prvenstveno kontinuiranoj podršci kompanije BH Telekom, koja promovira artističke vrijednosti umjetnosti, koja je senzibilizirana na duhovnost i svake godine pomogne Sejfullahu da priredi ovakav program u nazivu Sejfullah i prijatelji. Hvala kompaniji BH Telekomu, našem kontinuiranom i stalnom partneru. Hvala općini Konjic, Privrednom društvu Igman Konjic, svim našim partnerima, prijateljima, saradnicima, Radio Konjicu, Preporodu, Narodnom univerzitetu. Hvala vama što ste odlučili da večeras uživate u koncertu Sejfullah i prijatelji.